svi izbjegli iz te takozvane krajine. Da, hrvatski Kurdi. Već dugo ste otišli? Pa, 31 dan već. On je nešto prije. Otišli se sa porodicama ili je još neko ostao gore? Ja sam komplet sa porodicom, a ostalo je još starijih i tako, ostao mi i brat i tako. Koja ima doći s čime, taj se mogao prebaciti. A ko nije imao, taj je morao ostati doli. Čime ste se vi prebacili? Pa ja sam se sa rodijakom prebacio isto sa njegovim autom. Nas 5 u autu je bilo. Doli mi je ostao otac i majka. Ja mislim da bi se oni prebacili, da smo imali s čime. Tako. A ljudi su ostavili sve što su imali manje, tako dalje. Da. Rajko, vi ste isto ostavili nešto. Molim? Vi isto imate gore imanje. Imam imanje, imam vinograd, polje, traktore. Tako. Kuću isto? A imam kuće oko 400 kvadrata. To ste sami napravili? Sve sam sam napravio. To je što su štale, garaže i stambena kuća, stara kuća, tako. Što ste inače po profesiji? Ja sam, bavim se zidarijom, a inače nema nego 8 razreda. Sve ste sami, znači malo pomalo Sve sam ste. samouk. Kad ste otišli, što ste uspjeli ponijeti sa sobom? Pa, ništa skoro. Nešto malo robe, ali to je manje više sve bilo. Niti je za sad, niti litije, da sam bar nešto odjednom ponila nego. I ne možete nikako doći do svojih stvari gore? Ne, ja se ne usudim nikako na ići. Ne znam, ne bi mogla ići. Koliko je ljudi, odnosno porodica, izbjeglo iz okolice Knina? Koliko je meni do sada poznato, otprilike oko 200 obitelji. Ukupno preko 1000 ljudi. Nemojte me za riječ to do kraja uzeti, ali preko 1000 ljudi. Ali tu je ogromna organizacija sve ove ljude smjestiti, opskrbiti, jer oni su ostali bez ičega, a i koliko je to moguće i utješiti ih. Jeste. Ovako, mi smo najbliža točka na koju su ti ljudi mogli doći i zapravo mjesto s kojega je trebala poteći pomoć, jer ako neće susjedu pomoći, onda nema ništa od toga. Recite, ovi ljudi, kad ste ih primili u kuću, vi ih niste poznavali? Ne, nikada. Od prije? Nikad. To mi je prvi susret sa ovim ljudima u životu. Što vam se čini, zbog čega su morali pobići? A od četničke pritiske. A nisu od dragosti ostalo, ona meni svaki dan. Ja joj donese dici trišanja, a njoj dolazi zlo. Ja dajem jaje, njoj dođe slabo. Kaže, ja sam sve moje ostavila. Ona ima u svojoj kući 11 pršuta. Ja sam našla moji pancet ju daje, jer ona plače. Nije li lipo? A to niko ne bi napravio od luksuza. Pa Ludeški, ali zbog čega zapravo ste morali otići? Što se sve gore zbivalo? Mora se otići zato što te psihički te ubijalo. To se više nije moglo trpiti to pucnjeva po selu i prijetnje i tukli, mlatili, nema što nisu radili. Evo recimo ja sam doživio maltretiranje jedno u firmi koja sam radio, to je tvornica vijaka, gdje su mi nož pod vrat stavljali. A ima sam prilike i od takozvane milicije, rezervista, ne aktivni, nego većinom to su bili rezervisti. Isto preturanje auta, razbacivanje, stavljanje puške u usta ili cijevi i prilikom još jednog napada na potkonje. Ista stvar, isto maltretiranje. Mora sam ležati na prugi, morali su me po cesti, vraćali smo me, natjeravali smo me da pasem travu i tako toga. Ima toga dosta. To je bilo često, se događalo i drugim? Često.
što su htjeli tim postići? Zastrašiti A vas? zastrašivanje ljudi. Otjerati vas? Otjeravati nas da bi oni se širili tamo i da bi radili kako oni znaju, po svome. To znači na tuđe. Na tuđeme, da. Da li ste bili zaposleni? Jesam. Bila sam. 10 godina skoro. Gdje? U tvornici Vijaka, Tviku, Tviku. Kninskom. Da li primate plaću sada? Ne. Zadnju platu sam dobila za prvi mjesec. Za siječanj? Da, za siječanj. Sad su mi rekli da više nemam pravo jer sam dobila otkaz. Iako sam bolovanje uredno do 1. maja imala. A da li ste imali neku prijateljicu na radnom mjestu u Tviku? Jesam. Imala sam. To jako dobru prijateljicu. U stvari više njih, ali s jednom sam posebno bila dobra. Ona je... Ona je pravoslavna Srpkinja, je, da. Pa, Kako su u zadnje vrijeme smo se dosta otuđili zato što su njoj već odavno govorili da se druži sa ustašama, da će do čega ako dođe ja će je prva klati i tako. To su njoj govorili da ćete ju vi Da, klati? to mi je ona, ipak smo prijateljice, to mi je rekla i čak ko je govorio i tako. Tako da smo na kraju, viđali smo se eto jedino kod nje u stanu ili bi ona došla kod mene. A što su inače govorili ljudi oko vas? Što ste čuli? Pa puno toga, znate, ja u posljednje vrijeme, tamo sam, pošto sam bila na bolovanju, često bila po bolnici i tako. Tu se najviše priče i čuje i u autobusu. Pa to su njihove priče, da triba sve Hrvate, da je tribalo u onom ratu još sve poklati, kako će oni klati, kako će ubijati, to su im bile. Malog sam vodila od doktora u autobusu, ljudi oko mene pričaju kako će klati. Da možete zamisliti koji je to osjećaj. Sidite. Međutim, Međutim, nazovi da. ljudima. Ne? Da. A dobro, da li ti ljudi koji su vas natjerali da ostavite sve svoje, uopće razmišljali, uopće mogu razmišljati šta to znači nekog potjerati sa ognjišta? Najvjerojatnije da razmišljaju, jer nemaju razmišljanja. Da oni razmišljaju o nečem. Čime vi objašnjavate to njihovo? Pa ne znam, to se jednostavno ne bi moglo objasniti jer ta njihova ugroženost, kako oni pričaju, ja smatram da nisu u ničemu bili ugroženi. Jer kažu stalno oni nemaju ta svoja pisma i to sve. Pa tamo se odvijek najprije učila ćirilica. Ja sam je učila, moje dite isto je učilo najprije ćirilicu. Pa tek u 3. razredu latinicu. I to meni bar nije neki problem bio. Nek zna oba jezika, pisma, ali ne može. A da li su oni imali, recimo, problema kod zapošljavanja? Ne, naprotiv, mi smo imali problema. Odvijek. Ja sam, recimo, eto vidite, u Tviku sam radila, pa već sam bila 4 godine u radnom odnosu i imala sam spor sa njima. Zato što ja sam završila kemijsku tehničku školu. Radila sam na svim mogućim poslovima, pa čak i čistila. Kao čistačica u pogonu? Da, dok nisam radi zdravstvenog razloga, to donijela sam im opravdanje, ali oni su recimo primili ženu sa Birova koja je završila običnu kemijsku školu, ali ona je bila Srpkinja, ona je žena vojnog lica. Iako su po zakonu trebali mene povući. I normalno, ja se nisam mogla boriti protiv njih sviju. Tako, međuvremenu rodila sam malenu, nisam više mogla ići po sudu. Tako, jednostavno vidjela sam da nemam nikakvu šansu. A oni su ugroženi? Da, oni su ugroženi, samo. Jednostavno, bolje rečeno, to sama riječ, ako te pita ko si, kaže da si Hrvat, to se automatski kod njih javlja ta mržnja. Po njihovu da smo ustaše. Znači, vaš je osnovni grijeh to što ste Hrvati? Ne, ništa drugo. Jer koliko ja znam te ljude, Hrvate i ostalo, to su mirni ljudi. I pošteni i dobri, rade svoj posao, nisu nikoga dirali. Čak ja ne znam jedan slučaj da ima da je bio napad od nekog Hrvata na Srbina i tako dalje. Ne znam, a kažem vam, to je vjerovatno ta njihova podla misao da su se ustaše, da jednostavno treba istrijebiti, ne samo iz Knina, nego cijelu Hrvatsku čak. Da
to treba sve poklat, pobiti i tako dalje. To su isto i govorili. Pa i govori danas, ne. Ili ono što je Stalno. Jutel govorio. I za Ono Jutel što isto. su se preko Jutela govorili da su ovdje u Drnišu ili u okolicu u Hrvatskoj sve ustaše. To je čista laž. Pravoslavni tisak stalno govori kako Srbi nisu nikada katolička svetišta dirali. Pa ne bi se baš tako reklo jer mi smo, ja sam bila do duše dosta mala, ali se ipak sjećam kad su onu crkvu provaljivali, pokrali su slike, to su bile jako lijepe slike unutra. Katoličku crkvu, vašu crkvu. Da, Svetu Anu u Kosovu. Onda pa sad ovo zadnje rušenje kapele, Srušili su kapele. da, i to su je skroz razrušili. A tu kapelu ima par godina, naši su ljudi obnavljali i tako izradili su je, sredili ponovo. Sad više nema ničega. I kapelu su uništili. Da, skroz su je uništili, a sad pričaju da smo to mi prije nek smo pošli. To sve njihove varijante. Za sve smo uvijek mi bili krivi, pa nije ni čudno. Da li ste se mogli, slobodno recimo, izražavati svoje vjerske osjećaje, recimo krizmati se? Ne. Ja znam dok sam išla na vjeronauk i kasnije na prvu pričest krizmu da je to sve bilo da se ne zna. Jer u školu onda bi nas zezili, a idete u crkvu, jeste to išli, onda nikad nismo smjeli reći otvoreno. Tako. Dakle, vi niste mogli ni biti vjernik bez problema. Nije. Jer oni, bar u ono vrijeme, oni nisu držali toliko do tih svojih crkva, nisu, eto, imali su te krsne slave, što se kaže, a sad oni su najveći vjernici, oni ipak sad su non stop oko crkve, makar od kad je počelo ovo. I zovu ubojicu popa Đujića, fašistu i četnika. Pa to, zato što ima njih dosta sličnih, ili makar isto mišljenje kako i on. A kažu da su i goloruki, jel te? Ma da, na goloruki, sigurno. Sigurno, kao... Goloruk svaki ima na svakog, ja mislim.